obedi matem o fie kura di and I'm because same so make kumasi asem and no me say a national issue you can add your voice so person wunya WhatsApp video so 0551 931 931 ofre WhatsApp video and no one say ofra do betum ye kwosrem northern northeast savannah upper east upper west number is 0551931931 and 0548931931. Okay, here we go. Ofra Misro. Na bibia daddy. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Bacho Hanye. Abdallah Tanko. Abdallah Free. Japa Market. Mami Tiano pay. That's clear. Omanhene na omoye Ghana school ni my end. There na si wo Education minister no. There also be schools na no dey. Adai. Ko ni be school ne. Adai na mo be ko, na mo be makwan ye me no ke so be makwan yo. Adai. Parliament in friend no mo nya order. There ko si dey hunu hwe. Ahopo ne ho kire dodo. Okay, Mate, you call the next person. Hello, good morning. Kawasem. Good morning. Hello. So fani papa. Me ba cho hwan ye. Ba ko bi ni ko bi na no. Ko bi free hen. Ba ju man son kin ago. Ko bi me wo northern region why? Why now that we are live on TV. Oh goodness me. Oh my God. Okay. What do you get do maybe I want to hear if you are here. To Yah be the glory.
0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931. Emraso, ubetima frame, self frame, my TV volume no, enko from pa. Jumedi, the assessor, so on the Semodiao, your friend Kawasem. Hello, good morning. Good morning, Bell. Pacho Wendy. I just came in a night. Free. Family. None of you until pay. My Ghana, and then my people to her. And Mumbo. Among the say, you need to picture. And you are dinner on my Boakye Kakayao. Education, no, dear, who are touching ma. Because secondary school is the same as a global IED. That double track, no, I thought that you say, the school figure can want to be changed. But right. It's this. Because some people to go school for just 2 months. So let's say 2 months. And we have done that all this year. What's sharing on the lesson? I want to say, just can say, yes, that is a money banner. Then I just take life for 20. There's a who discovered me do Bana Kobi and Akolana Ketchro. I'm going to catch it. Yes, same case minister. All in education, all what is education now. All quality. Yes, Ghana for. Thank you very much, Yaw. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Wendy. Omanhene Yaw, Unia Pakosi na Yeah, Pakosi na regu mafio. Mr. Mafio, pana ho ye de. Pa ye ho ye me yeti anopai. Omanhene no pede me frɛ wa nyaboni bia. Ensantre fo mo fa wani nko ade bi ho. Petrol ebo ye den. Ena kufu ado obi frɛ Boakye de ye sei. Togo de ye sei. Ena Togo fo ifa motokin de baba fa Ghana petrol ko. Ewiase nyina na ye dene. Enso Ghana fo ye kasa too much. The kasa pa. Are se si a o be fa Ghana petrol no ko. O de motokin be fa de ko. Motokin mako bet yina Jellican yi de fa mako bi ase Jellican bi akra fa motokin no teta. Say Ghana de na ye fo. I fo. And Jomo ne show the bus Togo had ye say Boakye no mujina TV so na se for freno. Near the politician and no muka wasem. Omuka wasem. And no my Ghana so MPP for the minister amone say omomo woni na for me ye pa no munya pot idea no mo ye no. Na ye hu do betimi aboa o man do apotama na fie no nti so di bom. Omo ya omo nka de obi abetimi aye. Ye court me ba o mi anka MPP for ne wa he. Ah? Ate. Na re group Pakosi. Hello, good morning. Yeah, hello, good morning. Pacho Wendy. If I know boy make a selfie Accra, La Paz. Boy me ba on time was 3 months. I am in the northern regions. 5 northern regions. Mr. Wa 0548 931 931. 0551 931 931. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Wendy. Pastor Sam Teresa, I'm a phone of East. Mami Tio Teresa. Pastor Mr. Master say, medicine. Na, omoja kugu villages yen so mokasa. Yeah, same way. Omo so ntie nkasa. Timo mwa yen ye bre. Eti we dey na acho ma de. Yeah, boy kwan oba kasa fa no mo hi onim sa just like that. Tessa, subject be na actually. Me take social ene RME. The religious and moral education no uka brofo a wo monte. Uka twi o monte. Da, omo ntichi, brofo na so a bobo. No mo he wanim. Ombe hi onim sa, obu so mo kwose kura na no mo hi onim. And there's a sign language na dey kira dey o. So and
teacher omo teacher mo krom ni e be the language in be ka kira omo de omo te ase the science here bre e man kan so bre it was a back kakra ko ni ani je o school there be yeah brand mama ba mu ase ye na ebu ha ade we ya ka ho asema say language barrier no I think I was said Dr. Nkansan ye bibi o Director General ya de beto na nim why on the oti asempa minim say ka che na obeti oni pa on ti twi nte brofo ono so brofo ni twi no ye na ba ku bi o mo frɛ ye kra de small boy bi o all class o em say no abetena ase hada enti ono no teacher ni kan no de aka ni kro to school o ye big man Radigara. Hello, good morning. Good morning. Me pacho hwan ni? O pa te na dizu me ka fe na rerugu. Rerugu Aziz ma mi teo. Omanhene Yaw count. Dan council. The tiana say me Aziz me ko school bi ati secondary 209. Ah. Na 209 na oba galamsey side da. Ye northerners. Me be brave me free. Northern region because of car school fees near na Esranka Nanado say waba repo I'm school free education na no me kwakra Omanhene me yira ya ma me kwakra a me person me Kumasi me timeni no na me nam tema moto we e ho na ma e ba mo the Bagana centralization there, Mamin Gogo Kumasi. The Gogo Kumasi and use Google Map. Let's make it a Kumasi. So, maybe and when they say, and it's I think Papa and Nado, and the Vice President Bawumia, Magana, no more in so. During election 2016-2020, then Kenya Bawumia Semira, about the Sejan and Maho. E patrol Ghana hanging na ye campaign my MPP may slip our power there. And once you bought a new create them again. Also a delegate, my share upon a bray and some public MPP. Since I many years, me who vice president, our brand and one time the president is said Bawumia. You need the dance there, Akai did it when I soon. John Mahama, Atamos effort special prosecutor saying share John Mahama Timu. Antonia. Thank you. Hello, good morning. Good morning. Pacho hwan The friend Godfred. Alfred, ma minti anope. I'm Katafiri apa is Boko. Ane, kasa. Pacho, Godfred, Boko te sa anope. Boko de baby kumuni. Tela kumkum ne koso. Every single day, but not say Boko Kuru, where I could wear a friend of Bazua, not a self communicable in Biwa. Yes, Boko you at Boko that every single day, and Silamua, or the moon bomb dynamo, and a baby dream. And no day. It's in Kuala school. Uncle, no, is that area no go school. Na Osha, tension wo ho ana ehu aboni pa na. Ehu aboni pa bebre so ye fo aba be di corona boso. So ye fo no koya na bonena sa sati. Da ade ye mo nwa kwara ne se sasam we si ene ye nchi ni ba kokora to kutanu da. To be ani abo bitio. We are na abo bitu. So ye fo so aba ku bebre so ni ye nchi singi person na to kokora kutana ya kati. Ya chubia itu kutana da. Ana sira o mukunkum nipa. Ya die kunkum no ba no ra ti na ya nipa mi no ba ko kunu wa brofu. Ana ba ko so tela ma wa pon ko a o tunu na ne shop. Ana mo to no wa sa bonu kunu o ne shop ne nimu wa. Eish. Mateminia. Hello, good morning. Good morning, Omai. Pacho hwan ni? Mama da kwani niyo. Kwame Tamale. Pacho hey. Kwame, what to say? Omai yakuma da mo. Yeah, baby ti anopai. Yo, Omai na e sira o. Onye busia ni nyina. Amen. Enye ya pa o. Omai every for is o mo ko. O mo cha mo na ni nyama bo nyanko. Ne twa na ntia. Pa do fi no.
na nyedia ta akofo ekono a ayi mama wa nyina bi ile tell mama ba say ene na ma ba ga de nya ma ne nko na de na akofo ado contest here ene mu nya mo nkoko mu ntekwa o mu ya do ba re no na ho ni nya ko tane o mu ya ko face ya ji kana we free ma we nko dia am we party ni ka me kan bela se kwame ma me fa de otwa to wo ho na afei mene oba pa Felicia Chikomo. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacha Wendy. From Emmanuel, Yendi. Emmanuel from Himfa. Yendi, Mammy Tiano pay. In fact, I'm in a person for tax law, which is all Ghana. In fact, the operator, a tax on the last month, tax James more than 100 million. We are minor. In fact, tax normally can calculate almost difference in operators in mining in tax somebody. That's a team standard to be out of her. Am I brain? As I said to our Utsiapa. I'm telling you, am I? Because tax more than 100 million every month. But a share the idea that in foundation is only been quo. The other collection by. That's how we share Ghana, yeah, bra. I know the tax no more the jealous commodity the other pump Kenya. No more for the and no more beer, beer come to the share. A mine should be the farm. Thank you very much. Obaba Felicia. Omanhene. Now I want to say Odumak Madaro mami ho odi. Bibiabo call. Bibia hihye yi kama. Time heba for mre do na mo the time biaba. Bi wasum ne siesie ho na oba pa obedada ne ho anopai. Ye, na de ses na ma o. Meja ni fi. Urefi. Awurade. Mami tio. Ye Omanhene me da sipi ni akwanya wo de ama me anope ye becha hwefo nyina mo bibia kwa ba e de aba Sompa TV so abusuafo na so brena so set time here before ye no betwetwe nkomo e de fa yapomuden ehun sanse ne ye hwe enuane a ye die ye nsu a ye nom frama ye ho me nyina bobo e de yade bredi padua ne senti na dada time here before je bre e ba Sompa TV so ene ahwefo ne adofo e betwetwe nkomo de fa yapomuden ehun na me kwaso akai wo se time here before ye ne kofa ba ya ye de time here ba Mr. Adwaso edro ne TIME eye malaria dro enu ti se wunya bi no no mo a ebetu awo ede wase afri ni paduanim na asan tu ahohye afri ni padua so wani so ebiri wo wani so echini wo wanum na ato bo ntumi ni die nyina no ni nyina time heba ebore ni padua mu a woyi ni nyina edi free ni paduanim de ma enu achi ne the time hheva capsules ene ne me chance aba enu so bore ni padua mu a ehohuru ni paduanim siesie moja no mankwamo ahoden no SCPC ta ede ma me so enu ayi bore mu drugstore pharmacy shop License chemical shop baby obenya bia to wo pe ahomabofo ne atwetwe nkomo afaso esansa yade bi etete yade hawa ahomabofo abefre doctor afaso no 0244 417 669 0244 417 669 time here ba for ya homabofo no enu tibi dofo hwe TV ne so a ya homabofo ne guase fefefa etwagu saa wo de fa ne frɛ ye kyerɛ ha mu nyina efa kyerɛ ye na enuro so wo pene dodo atu akoton a na wo de wani akyerem KNG Herbal Colinac Herbal Misty Herbal Freddy Men's baby etu no ton bia nso de wani kyerem ho a enuro dodo na wonsa ebe ka bi na na mame no ni komo kakra emfa ye drɛ ne se time Herbal Mixture ho time Herbal Mixture ye dra time for ye dia badwa so na dra wu ofie mi bodin no wo se dro papa no e na oba pa meka ho asem no mo amudi adanse se dia dro ba ye no acha yie pa na so dro ne da so ejina ne na so a wo di dwuma ye malaria dro a ewe emre we se mu no ye dia ba se emebo ni pensese ni padua no emfa ema dro ne na da TV ne so fefefe no ye time Herbal Mixture wo se kai se time no ye TIME anu nti obi timi kan wase me malaria ka ne ho a na me ti bom se gaga na mani nyina eprusuo na kata ache me hwene mu nyina efrinsuo unya time Herbal Mixture no ma ebeboa tu se bitipaya na se e de free ho ma eboa watu tipaya se e de free wo so no na eboa ma watumi adidi sanse obi wo ho no mo a wontumi didi kura aduane ni sinani mo hwe ni mu han wase sunsumpe na enso honam no ayemre ni padua na kadia ye aduane ani ensuo enu nti de wontumi ni di yie wontumi nu nsuo yie no
no me kan for time na dia ma no wonya time heba me hya no ma egudi padua mu ayire so asimanum simadu ubo sem fifra hyase na efriu ubo so kwan hyase aduane bi ye de ma no utumi di ne yie na wonum nso bebre na wasan adwonso so kama time heba me hya ebowra ni padua mu siesie ni padua emani padua pomuden no SPC ta e de ma eno akine me so wani su biri wo so wani su echini wo wani su nyina eye wutum etiri di bowra ni padua mu a etimi ma omogya so te eba sa no ayire so anansa na awatwobon so wani su bidie na aka ne ho obi nso sese me kwade me ye gya ho adwuma ye nyina enim se egya nso so wugina ho etimi ma omogya so te wunya time heba me hya no ma ebebo siesie ni padua ni nyina ade ama wani su echini wo wani su ebiri wo wani su ye wutum no ni nyina ebekọ abusua ye de bre na ye adwuma ma mo ya de so nka se bi oba pam tena se ma mo ya de so de ya ne so obegye ahomabofo ya de bi ato hye oni padua so no eye time heba me hya ahomabofo no ye 0244 417 669 0244 417 669 eno achi no oba wonsabuo ntumi ma ababro so na mienu na atwa obi simi kra me de ndie bebo so mienu miensa eba da wo ye hwehwemu nyina nso hu se onfafro wonya time heba me hya no ma ebeboa wonsabuo ni beba wano edi ama me wo ba eno nti oba bia sabi wo bu nsa da ko na mienu na aba no me kan for time di ama wo so de ne makra wo so nunum bi efama me na ebeboa ma bibia akoyie edi ama ya na honam nyina eye wo ya wo honam nyina etwetwen wo honam nyina eye wo bete wo kompamu a wo ntumi na wada bro so don hwe mienu de aka nyina na wo di sripe ena so hia ni padua sanse ehwehwemu kra ma ye hu se wo ntumi anamro so kranye don hwe nwotwe eno nti time heba me hya de medofo ebowra ni padua mu a ya de akese ne ketewa no a obowra wo ni padua mu no eno no obowra mu a wotu ni nyina edi firi honom edi ma na kai se mpani se odifo bi ni ho a wahye banche ho nkomda esanse banche wo ho enya eja ena ekre eno nti wo de ani so obowra mu drugstore pharmacy shop license chemical shop akopeti IME na wanonom edi ama me na aboa esiesie oni padua no edi ama wo obo ho sori anope wonya adwuma dindindin bia na nso mfifira efiri no ne sede na koma esi bo no enya asem ketwa wona che kakra wabre wo ya adwuma kakra bia wabre TIME eye time heba mixture eno achi no Omanhene Yaw ba no ho ya sa de time echecheba capsules ene ne mixture aba esanse doctor de time heba mixture eba ye na eji ahwefo ene amanfo no doctor transi no obie ne pono to ho na wo hwem nipa ayare a omude ba nanim ana yade kakraka ne akase omude ba ne nase a na chese ano eden be matimi boss doctor hwe me be ma sade esitie me be mai fon ana efon be ma ne so tia na etie me be ma ne mu kekame ya na emu hyehye me oba so ne beba na so ya wosi doctor me so me ba no pampan bone agye ho aboso ensansa tete se wo me ba so ensuo basa bi fifiri ma himfi ho ba esansa nya medi adom nimdie no adom doctor nti obowura kwaye mu no oba wanfa ne nsapan odi dua na bana na hahan ne hini ene odi abefa mfidiem ene odi time echecheba capsules ene ne mixture wodi abadwa so na abusua aduru beduru omayi mu no se de nkrofo sie tuogu aduru ne so no enya asem keto sanse ne so obi na benom ene beje no a no aboni nua mane se wonti aduru na time heba for de abana na osidi aduru se time echecheba capsules no ene ne mixture no aduru na no eden papa enu nti ena no pa mi bisa wanya bia no mana se wanya ni bia no mo a wo ye nhira wonya bidi ameso obowura mo drugstore ho Oka also time heba mixture for adrena ye fed set time echecheba capsules no ene ne mixture no wonya bi no no ma ebeboa huhuru ni paduam ebeboa huhuru mojam na asabo ma nkomo ho de akonkan sanse ne ye hwe yade a ato hye nipa so bebrebe na nipa no mu bebrebe na yade ni antimi nkwa na ekire se wo nkomo no ahode na ba fom eno nti time echecheba capsules ene ne mixture ne de wo yare o onyare o me kan fo de ama esanse se wo no no mo a eno na ebeboa sisi wo nkomo de ama wo eno achi ni be ma mesra wa yemre won pemu a wonya binu mebeboa wo ya dia betena wo be memu a wonya binu mebeboa wo be ma ni mo hyehyew emu kekaw be ma na ye ketekete so hu ya dia be ma mafon a na efon da bia me ka me se be ma wo sabi wo be ma no esasa no ema no ya na ye di ya sum so hu yi wasum bo se ye di nu ya sum saa enu ti num time echecheba capsules ene ne mesha na ya dia betena wo be memu a wo be ma no efon no enyini nyina mfiri ho na ensam wansiesie sabi wo mensam enfama e wo mpem so hu wo so ba ni mu na de
ne dampani mu a na de ne kolon journey so ho be be ho asesi a ode bu ania na wagem edro ne time HHwa capsules anasa ne mixture be me na wonya bi no no mebeboa ena edro no me se ye de ba ye ne nsoto eno nti doctor se wo ye delivery be bia wo bia frɛ ye kyerɛ ye wo kyerɛ kwan na fa wo sika ma ye ye de edro ne bi bebro awomabofo ne 0244 417 669 0244 417 669 eno ti be me bia wa ye mre wo mpam se sisi yade e na ha wo anampasa wo no obadi mpam mu agora wontumi enkwa awieye no wonya time HHwa capsules ene ne mixture na wo no mbobo e de mame a eno na ebegye bre e wo nipadua nim na asiesie wo nipadua ne de ama wo na masisi ni mo ye dene na wo so oba mu a wotumi apem no e ba sa no a na enigye na abafie esanse ne wo behwe nipa egu ya so ye a sabi enya yaresa na omo bepe na mum adanse na omo de ba na no bre bia wo ba ya so wo se doctor we di masema mame esanse na me yire fa me nya hwe esanse mintimi chese me di bo ani ana me da ye ya na mum abra me nya time HHwa capsules na me no no me ye no ene me sisi mu aye dene ama me be me mu aye dene ama me dofo nsusu ani age eno ti time HHwa capsules ene ne mecha no ememe mommonwe mo drugstore kokko pebinto na mumfa eni mo yere mo asem enfama wo mo so ho wode fa di oba na asem fama no kama pa sa na oba me kan fama wo me so sensansa tiate se wo ba so wa hemfie wo ya na ho kekawo ensu fita fifiri ho ba me so yenum nyina e wo ni padua mu ana wa wo ba mu a eye time HHwa capsules ene ne mecha me so oba wo nya binum a ebeboa wo ebe ma hemfie ho ache e ho be wo e ho be ye kama etu pampan boni ase watin kante kwa wonya binum a ebeboa papa eno nti me so time HHwa capsules ene ne mecha no obi owo esresu bia no ubowrem wo esresu filia junction ho a drugstore bia wo ho ye frɛ no upon mensa so ho upon mensa pharmacy so ho ha ubowrem ho a obenya time HHwa capsules ene ne mecha time heba mecha na wo so watimi abobo e de ama me na abo sese ni padua no e de ama me so resu jama abofo ne frɛ ye 0244 417 669 0244 417 669 yeah, that her phone nyina ase Obaba Felicia, enjoy your day. Thank you. Okay, you try to median so ewa hanomo na mamene na na obosika enjo chen komo na na obosika ye hwan na na kansa boadu ne special aider na na obosika me mo ache o Omanhene me Josu Eburu. I'm pom to say be ma. Oh, nya santiman ni ura daroment Nyankopon gusu hirae. Oh. Padama ensem bi baya na chese abrantie bi owo enya so tuom de krata bi beto abontene bank krata mu se o ka kire ye ura santiman ura. Opim so se onka sanchire wo boss nana kansa boadu say ka abatro no mkoto no mon to be no onyi ni hu free na oye active politics na se ke ewura akra wa asotwe bi anko mfama no asembe to dwa no director of elections Ivansi Makwa Babontin say nana kansa boadu to aba ne bia eyeye na mom se asem no abeto dwa ye PTC yewura asantema wura no say na mo ka no afa yo Omanhene leading kan mama mfa ofidi kesi yeso na me minshira asantimewura di shira na yanjia no shira no ampa di shira asantimewura afi na me mfa akonye so na menchia me nuwura na godun kan fa ebo afudi amono na eye mo ankasa motie fu motie mu nyina Omanhene we de kamede specific minu ya owo osiso anya so tuumi anya so tuum anya so tuumi ho ne ko free buy na Omanhene maybe so asemo so fia me no wo hai na wankasa oba ana odehie onana wo no baby na obeka asema kirew na asem na obeka kirew fie no odika akokara bonta Omanhene eyebu eno de na ja say wan fa ni die ama me kra what you say na wo ye asante ma de wo eni asante kotoko yewura eni me se de asante ya de eni ma ye wo asante kotoko yewura opemso na bu ni edi die se wodi opemso ebe bepipem na beto se
na se aso na oka no na o mo penso won ne anase o bono kokwa anase wo ye de na wo de yewura aba tu pipem petition ado kom yewura no wo di kan dia back graphic wala pipem se yewura asem se na wo de ko tu yewura wo di kan aba kana bontere e di san ko fo no kura wo di kan ya sa de na wona ka ya maninya okay kana ko ano e ya maninya e se be akwa no wo bi ahwehwe no ye twene ba wo de bi de ba yewura nim se enipa o she na chima ne ye se adwuma ka fa ansem no e po be she sa de ni nyina akwa no ho no kura no ye asantime ye be sore because when you go for you na tu tamu sa Omanhene yem pam free say me do na nkan sa bodu aye boafo Omanhene mu nim ne dada okay e boa o de boa djumadi a wodie bibia wodie bia o boa party ni djumadi mu bia e na nya na bodu nkan sa e boafo nko na boa party se bi nya do ahena na ahene o boa ndisi fo ye na akuya ko sapo o boa ndisi fo eduru mebi yana na odro enima asunya hene odro enima to ro mo ndisi fo onu pokwa da mampanyi that arrow so ko da fie nyina enti we ya Adea na won we wo mu ni sai ani we ni Adea dikan a wo hini we ya ni mo nyam na party na kasa ye ka party UMPP UPP abakaso ma ayo hene de bai Omanhene me pa so pi wo de ka na bakaso ma ye fa ni firi bai ayo hene de bai o hene wo hini sika and ye de party no and ye wura emoa any seriously bu ma se ne monyam se omo afa ne se odi na obu futufo eni pa do se mpo de benya ese party kakaraka e wo mem se ya fa se be ye futufo a eni ko ye ne monyam enti mi huru ba bi nko fa se ni free ye se bi bu se be nya do e ba ni fo si o mre ni o si bre e o konto me de wa sapo be nso o nya no bro no enu pamre ba bi o mo ke ka ko en de ho toro pa eja pacho na no bo sika wasama aka etim bio wo se ye wo di ai ni se ye wo mre eni ye wo sibre ye wo kontomre eni ye wo ansampo bre o munyina no bro no enu pamre ye piao what I say it Omanhene witinu ko tena ba fa ye ya fa ya advice ye ho se ye wura ni mo nyama wo de man's mama ne ye mo bi fa na matu pam sa eno nante no asantime wura eye na bodu nkasa e boafo santime no fa no asantime wura ye nsa ho e ma se bi wura se bi nya do obi ntra ba bi enya so tro enko publish people bi afa ma se o be ka kire ba se ye nse no de ba ye wura Omanhene wo tie bi asem no kan ne de ha ensem ne kese e ye nse about the crata no try and there was a petition to restrain an uncancer boadu or slay wura say on sin an aboadu kwan Omanhene de tia me kesi so say ense ne say so okosere papa dia ya kwa kana bontena afa ne abese ne fie de entwa ye amamre ne amane kwan so no okeka ne dem na say bi kura ama wo se mi ye wura sutire na wa amposi aga ense ehwe ne ba se wa gwa ko no ye hot so pa wa pa hwe akofo de ekro eti ba bi obi ese ehwe ne ba because ntimi ma me fa ye wura asante ma wura de fa ni agro ye fa asante ma wura ni agro kura ye me se de ye wa no ye fa ni agro na be jira ka asante ma wura se o ba ko de ko ka che no se na bo din ka sa bo afu se na ka sa bo afu ono nko a ne wa hena wato fa council of state ebanifo abia bia bo council of state abia on futufo edwe wuru bi da Omanhene na no bo sika ya nya se bia wo ko fa de wura aba be bata ho enti tiawa nana kansa boadu memre da aboa na oba kwa tubi ana Omanhene ba jo say nana kansa boadu memre da aba na oba tubi oh ye nya kwa ke so na ba ke bi na ko ba me fa usia na no bo sika ye wura no fa se party e fa se woni futufo na ye ko sa adwene so o so adwene bia aye no nyam se da sipi na no bo sika ye special aid na ranka sabodu da I was up akam grad and ko benya ko be so an na ko o se ye wo mire ene ye wo sibire ye wo kontomire ene ye wo wansampobire na nso so ni nyina no bro no ento de ai o premiere my God. Okay, Greater Accra, Eastern Region, Volta, OT, here we go.
Central Asa Greater Accra, Eastern Region, Volta Region, OT Region. Hello, good morning. But I mean, sorry, make a setting go. Asari me enti wa no pay kawasem. Omanhene me da sinya me hwa mo ne adwuma pa mo ye. Omanhene da bia me de me fra aseme hia me nkoko sports stadium. Omanhene oba nkoko ha kra astrotef ye ni ba kokra. Astrotef ye ni ba kokra ye stadium so mo ba bedwiri agu Omanhene the whole nkoko mu ni astrotef bako. Ye ni astrotef bako se e won nkoko Omanhene na MPs no ebiji 3 biji 4 no mo MP o e hwan. Omanhene me say your MP Joseph dia ni astrotef e na ye ba ko ye me yakran so Omanhene nkoko sports stadium man kai boss bo kakra na omaba bedie eso mu de dua aburo e na omu de dua enti ye serewom omu hu ye mo bona nkoko ye nso ye ka Omanhene na ho ya o mate wa nu asem nkoko MP Mr. Astrotef de say anu ne de bro Ghana fo the whole nkoko mu ni one crowd there enye. Hello, good morning. Good morning, Val. Pacho windie. I don't know problem me katasi. I'm out from Nana Kasa. Am I MP for him say opposition no. I'm called Dr. Because Adea Akye Abia. Am I show the Adea Akye Abia air time. It's really fair so you can answer that. Meanwhile, so the media, they see an answer by force. I'm going to say, Baumia. And then the year 2006, I'm a medical folk. Yeah, I can say Ali Mahama because he was the vice president. American Secretary. Economy, I say, who is the head of the state? Dr. Mahmoud Baumia. So, any now, the MP before François Ghana for, and MP before Edna Ghana for. It's a no more entire airport. Economy entire airport on it. But we need the NCMP media, Dr. Baumia, and we are the same panel of Yamua. And we are saying, Boakye. Over to make it a difference. It should do something for us, government. Okay, Mate. Hello, good morning. Good morning. That's all you. Paul from crime. I ain't tell no pay. I'm my son to now. You bolobo do what? Yes. Lumba ni your boy. A common MP from Penny for the Baby Money with the well with the latest and MP from Penny. Lumba latest there. Come be from Penny for Nibby. Lumba latest there. Your phone a cancer phone. No man, I already about the one American. Yes, I mean, I can't have a no so all with that. See, I don't pay. Yeah, you come quabre, yeah, quabre. Nanka MPP and I MPN and shake quabre. Street be and Kosuko, we you asphalt. Minunia quabre in penny for a more did you mama quabre. Or my dear Tosso, that I got a party. I'll be able to show us parking in a quabre for boys never mobile. As your part, as a thief, Mamponte, as a thief. I didn't know what about that. I was more friendly at the club and near the last. I didn't know what about that. Francisca, you want to be 8 years or by what I am. See, Papa, no offense, Mr. My near so much. I don't say we're pregnant by a father. What I will be. Ade, you know, so I could be like a trouble. But the Americans of my mind here. So that is from your people. So my father, I'm okay. That's what they are. I didn't even see your mind. That's what he touches. BBNC. Hello, good morning. Good morning, my name. Me pacho wanye. Pacho ordinary grandfather. Because I'm free. Call if. Yo.
Grandfather, Mammy Tia no pay. You are not paid there. So come on, I make the MP, Honorable Brad Japo, Okay. Minister of Food and Agriculture, on the BT, Honorable Japo. Na, the better make have some kakra. Hello? About your Kosone Kasawa, yet you. You, me that. Then better make an answer, say, you buy a handsome one. You're crying and popping at the Japan, somebody in Fibe, Brini, at any Yamia room. Honorable Brian, a champ on the BC, a bed DC, but it's a pocket when the bed chicken. But like I said, oh, it's there. For a pan said that the big road of all is there, Honorable Brian Champon, and in the DC, come up, what I'm for wine, and then in the book as I come eat, what wine, city for night to do. I agree that that's what I'm saying. Let me say, penny for. Now, Miss Letty, about to a corporate delegate, you know. If any phone now for the beer to come, maybe they make us say, the papa now, and I remember me, remember beer, whatever you say, or whatever. We're Sonimu, yo, what say, this all mamma means as a man can I know. Hello, good morning. Good morning. So, I need Pastor Frederick, Frederick and someone may tell no pay. Omanhene me say MP from paying for. Who for the Naban? That is only journal. The journal if I say so boko. To so say can go all the journal. Over from CG can go see boko. Never be at the free bar. Now I do want to go possible. The sumada. And I feel so. What about some to know? When I didn't know we down because I teach you more. And the person G. Because 24 said, making the bomb. The bomb is right. But me, I say, I'm going to come. A common uncle now, I don't know. They said, try, no tie, a yes, could be now. Could you about my Okay. Opa Kennedy, hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Hanye. Mr. Omanhene, me pacho Roman father ni, ma be pie mu okwo be siafe. Man father, Mamin Tio. Yeah. Opa ikase, Mr. Omanhene. Yes, sir. Yo, na Mr. Omanhene, ma me fu akonya isu na me nche the incoming president, Yewura Lamkojo Chematen. Papa no Nyankopon wo mo no ba no o protect no because me hu hia Ghana man, me hu hia Sante man, me hu hia Ghana man. Nyankopon tira no. Na o man asem wey o man meka na am say o man panyini. Ye de ye do party no, ye do people no. But any ma bi wo ho a President Kufuor ba mu no. One share the chief of staff. How we see here reshuffle. Abua ma omano any chief of President Kufuor di, MPP share President Kufuor di. And Kufuor di me this is the MCC di bebre. Eke o moto so a, o me o ma je say, ya mani fie mo twiri nyina, etu woni bibia bia ma o be o fa ma Ghana. And Kufuor I missing no ma basa. Se no ma Ghana ha MPP bye. Acquire now says bebe wa ye se new assembly blocks o ma sisi, the school there o mo sisi. You might be able to be here to my pa. I said, what can give him? What to send him more tongue? Yo, Matthew Tong. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Hanye. Yes, I know. Oh, say. Also, free hen. Katafri offense. Eh? Offense. Yo, me ba nchen why? Ye won crying. Ye wo fragmentum, they will tea. Ye wo eastern region. E ho na ye din komo. Hello, good morning. Hello. Good morning. I'm a picky wagina so I feel no aba. Mami tie we. But so make us free damn by. Eh, enya hwe. What if I say me a feminine bias? Kasa. But so not Kofotikana. So Kufuor do ntia kana. Napko asem na be kana no pa mi aba. Mr. Omanhene dinamu dan na mo ka di maena. Adam baye oti. Oh, Kafra. Mr. Na oti a what to say? Abako. Yada nyame ase. Dambai e oti. Aha. Hello, good morning.
Good morning, Omai. Yes, sir. Why nie? If I just frame Sako there. Sako there free hey. Omai, Bubuashi there. Wana Tambiano, Meta Free. Sako there, my ente one pay. Your mind, Kakame person can say, and of my mentia doctor, Alaji Mahmoud Baumia, and Pancha Kesiamon. Now the fact so I don't also attack from Konona. Omai, Wawa down for Chama or Denuko Krapia. With your program, Papa. Now, Kakame person can say, let's say, other candidates in a kind of like Mahmoud Baumia, through communicators and fine. What is the matter of your phone bar? And so do her, who can radio soon TV swat and say, Empata. I don't need to do the economy. You bring a piano. The next was a name it after the free party. And a Sasuna, bar communicated down also, all Casa radios on TV zones will be free. In the end, cancer, you are. And this is from England to Assam, so Emfa, and more equal to what you are saying. Now, me share, the police station organizer, me share Dr. Alaji Mahmoud Baumia and modern bar, or by with Supreme Court and Sentemna, who in dear what they and what is a digital and national insurance. Ultimately, Ghana card in that the hospital. And then what did drove and this is yeah, the culture mao. Okay, I've been to Papa in India. And see, Yana and Tana, Chinian Twabamano. No, on funding Gena cannot come at 12. Thank you. Hello, good morning. Morning, Omai. So, when ye a friend Bruce Omana also want to say, oh, yeah, do draw dominant. My person, Boami Bibi Kakra. Ah, submit to media. And more person, the Boami said, MPP communicators. Or more radio, so the economic economy no ashrinke, economy no out of from me, almost the winter. And Ukraine, COVID. Oh, my boy. I saw almost say, COVID and Ukraine Russia war. Yes. And the Tina, I said, yeah, this so Bono Kobo, Dr. Mahmoud Baumia. So, no, I'm economy nice. Huh? Oh, my, if you talk about the echo, because we do about Winnie Biano. You want to see your message quite campaign. Now, Saturday, yeah, can boy, yeah, we knew we are. Tana and a bed we knew, Kennedy and a bed we knew. Economy, yes, had a quiet campaign. And today, and Tina Saturday, yeah, this is one of the Pacophobia. Meanwhile, you call radio, so yes, see, Ukraine, COVID, and I'm on my beer, Sikasabako from. But you have to blame the man tobacco for. Yes, I mean, and yes, fair to ourselves. Again, and the other candidates, you know, and before we go and support woman, come on, Pama. Oh, my Medas, Miss Medas, you, young Fabacon can wait. Na yene cements if one to chenkobo. Hello, good morning. Hello, good morning. And ye? Hey, on number one, you Asante Bekwai. Now, my boss. You're number one, tank. Asante Bekwai, ni and crying. And also any steam raging in any voter no tea. It was Asante Mantem. Ye beba hanomo. Near to some radio. Mame Emma. Baba Chirewa Kwaba. Now, what to say? Namiadum Pachoboko. Bibia Kama. Namiadum. Abrante, so what to say? Obade na darumo. Bibia the Namasu yet to say. Bibia Boko. Again, didn't want. Bibia the D. Okay. Mama Kwaba. Yeah, Eja. Medium Wahana Maba to me, one to see the same. You, Chancellor. Yeah, that's it. Yes, I see for near Refunian. So near Mubibia Kwaba, at the Abbas Semen Cyber Clinic. I will come as a Coremampon. A whole one-stop shop for Yarisabia. Bibia Bao Yaribia, and what the Bass Semen Cyber Clinica. Unim say, Unyankupon Nam Yasu, ever boam when you are Yarisa. Ye laughs. I would do in Nabi or ho. Be an a second kidney test be a part of Fabra. Live and society or machine. Ya dedicated for Sanya Manunkwa, a fertility test. Intina, Yankupon, they are warm hard match at their dome semens, no, Ubaha, being in Adiama, a fe juice, no so, Kosovo. Juice are near the Biaudibu of Fio, no Yakabum, their juice, no. So Baha, Bemo Bianum, come, Nabia to din the amount. A fe reflex clinic and so ho. Now, Casaria, media dance a cra. Okay, Tifonia Refunia. Oba, Yenty away. Okay. Boys, they say Sunny Oba Bright TV in some paper. When you know the whole camera, watch us to say
unim de wo cancel Medasi. tia sisi ase me ebesi ano omo ben TV no anti kajaso Me do mu nyina ase. Yebekọ so achia ya hwefo ne yetiefo. Nene yebedi nkomo kakra fa yare e friend a peptic ulcer disease. Okay. PUD. Honoma kwa no ye wo mu nchichemu bebre. Na peptic ulcer disease no e affect baby a wudidi a break it down aduane no. Se problem bi aba ho sa system ne ho. Eno na yeba bedi nkomo afa. Enti sa digestive system no components to say duodenum, stomach, anase esophagus no. Nyankopon woni nyansem no said you see designing sa structure no ye will be a friendly protective lining na e boss a part ne ho ban enti sa protective lining no eye interrupted a eno ne timide sa ya interrupted no e car na me pa cho there be e ho touch ma na santini ababa one interrupted Mami no tifi obeda interrupted. Omo fa. Tiaka say the one yem no ina ho no. Say ho touch ma. Wo so nim chimate so yanko. Aha nti said na me school ha. Me da say e ho touch ma it made the rare peptic ulcer disease iba. Na nsentwani bebre wo ho a edi wo nipadua ma e kire se wanya rare peptic ulcer disease ibi. Ebi na me bobo sui ebi ne se wo yafunu be ye wo ya pa o te ya o pa wo yafunu mu ana se wo te ya wo wa ya ase se wo ye bibi kakra no abre obofunu ota fefefefe ena sebi uja wonan a na husuo no eye tuntum ni nyina ye nsentwani a edi se wanya yare peptic ulcer disease bi na ade a ede sa yare peptic ulcer disease ba ye enoma bebre na yemre ni nti yebebo enoma mienu pebiso de edi kan ye helicobacter bacteria eno moawa yemfa ye nimu na samoa we bebu sasa hefa ni samoa we omote aduane a ye no aye omo betimi awo honom fruits and vegetables a ewo ye dwaso omo betimi awo ho na saa emo yi bi borura woni paduanim na affect saa organs ya mebubu oni din a e betimi ama o saa yare peptic ulcer disease bi na afa ye fre bibi NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Sa enrei so painkillers and pain relievers. Okay. Painkiller ke ka obeka me akono. Pacho debi o manye ni nyina na ye fall under bibi to say acetaminophen their friend parano painkiller but enye NSAID. Paracetamol di ba ko dey say. Acetaminophen. Me pacho ai. Ni dian kasano no paradian kasano no acetaminophen koi me pacho pain relievers NSAIDs a etimi cause sa yare peptic ulcer disease emprempi say me huna me manu painkiller bitia me painkiller enya de pakra enya self medication enya de pakra self medication de said be am betna ha me bo ho de ro say enya de pa cause NSAIDs no eko ni paduanim no sa ho bambo na anyame design e protect sa lining no etimi ma ne tochema ema unya sa peptic ulcer yare yi bi na de ma sa yare no so ye hu ne say bibi de upper GI bleeding eno na eye wa etimi ma uja wonan a ahusio ni eye tuntum no emre bi atwem minya case bi wo me clinic honom papa bi bae a complain na de ma ulcer no so sa ye hu ne say ensenchenya me bo boss obo wa end daddy woni nipaduanim kura ye fre bibi asymptomatic onya symptom bia to oba no complain say ne ho ye ne basabasa tino me ye fre bibi hemoglobin me ye FBC lab me check hemoglobin na that one and a bema so hemoglobin that one very dangerous me kwa na ma wa so timinante ono na ba hospital na ma so ono atiminante ba clinic no timi ya me realize SHB ni ya one chese ni moja so atekura eye fatal ebetimi di wu aba ti eye nhwehwemu no me probe further na me realize say osu ojane na ya ahosuo ni etuntum enti ulcer no edidi ni mu ama ne nsono ne hu nyina etuetu na sebi ojane na ya eba abonte ana ye tuntum ojane na ya eba abonte ana ye tuntum na ama ni moja nyina ari ama wanya severe anemia
ti dear master mens me too for sebra semens ne say unya sa medical care you a baby biara this is a men's herbal clinic pe enti wa ensencheni amabobo su ye bi den di wo nipadua mu no tutumrika bra semens herbal clinic na ebe ye onipadua ni mu hwehwemu na ye de yenu bna na ye hahama no asayare we yesu din. Okay, amen. The gospel according to Chirewa. Mami ntiwe Esiedua. Me pa chan. Also there be a me refi. Mami ntiwe. Yo chancellor, said they no kano. Enye ulcer peptic ulcer inkwa na ehwe. There be a ka say yare ahudo do na no. Nsenkyere ne nesese. So we nya typhoid da nsenkyere ne obubo so yi. Sa nipa kro no nso be nya ngina da no be kan enteric fever no. Sa nsenkyere ne deadi. Enti entra wo abra obehu sen sa nsenkyere ne we deadi na wan kasa wakoto tonuro mre bi minya outside draw na menom ye enti na semens say bra because ba test na ye be ye na be me hu say draw we na wo say de man say de no ka no sa peptic say egu ahodo bebre no kra no egu ahodo obi wo ha ne de na ye esophagia na minim say de o kan no enti eno hu aduro ene sabi gastric ulcer oyam de no ne ense ana se diodo na ulcer sabi to kwan ne de no enti ade enti na wo so wanya ulcer no start no nro just oba semens na semens probi feda na do fa lab num ya ka cho se lab ne de wo ho e ma mansa nyina obi a corporate institutions obi a betima ba so be medicals wo ho na bibia to din ama afi reference clinic ne so koso ene massage no da bi e ka se ye therapeutic massage enye massage bia keke ene wo hwehwe se obi betima aboa na wasa yade ntem na wetimi asori akọ adwuma ye nyina na etitire oman no na so oma yade ne count ho no ma na say aye nsem na oman de na mekan obi na de ani yade baaye o se nani ahonhono na what they call hospital the neuro ni ade nyina gugu so anso still na enko nti obaaye no ye no reflex no miemia ne nam ne nsem ehwo na o be no na ya na ye mwa reflex minim ade a etimi ye ehwo na nani na ahonhono na etwetwe o se ade am di nro edro bia se best bia me di bia yen so anko enti e ka tro se o te ho na wanya baby ahonhono ana se u baby o ya den especially stroke patients no yesi mumra u ba hon ma ye reflex ni wi a ye be san yo normal exercises ye be tro u ofi a wan so be to aso aye e na won se ye ho no so ye wa abo egu honum chippings go ye ma otietem kama na bibia totodin eno na ma semens ye dance no na o man ye sorry so no na ye kase edura onyankopon de amaye de aba abonten I have no Semens Vital Herbal Mixture and Capsules. Said Dwayne and Emran de Agano. Now the Nanane de Naso Ju too. If you say Obanum na Bermanum, there be a casse and now na Berma de ye moo abumfia keke. If you say Berma de was sorry, I will ye Juma. We ye Juma near more piaful. Berma bia, the Berma saying and no, the idea of the answer on the Johnson or the Johnson. And I say, near maybe enquire. Enunti yesu hia se wakoto Semens Vital Herbal Mixture and Capsules CB na ma be man wa ye den eduro ne yese ye aduma wo ntini num enti eyiyi ne ma wo ntini num ne ma boni nyina afiri ho na ma wo ntini na timi asore agina so na ya ka cho se enye chemical eduro no eye nhaban enubra ene ya keka bom na fe ya sone so krogen a wonom a eboa ama be man mu aye den na so wetimi dia ye adwuma afen so obi a ontimi nkonche omo sisi anu waje mu no me pa cha wo su tumika na kotobi afen so wa nso uni atenka low libido nso kona koto aduro no bi afen emma na mu mfiti kone man koye no musu mu hia sam koto agan bi afen usisi ye ka cha se enye accident na obi a udom pembu awu na emom yare a ebobọ so nyina se ye nnem yade ahodo nyina gonorrhea no ne ade nyina me pa cha kona koto aduro no bi na oto a no afre ye number no na ya chiro said the obesi anu medro no na bibia to din the amount. Okay. 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 60 60 61 61 afi 0205 57 35 55 o frɛ number na baby a wo bia nso betro am wanya duro no bi ato na nso wetimi anom na bibia to din dia ma. Thank you very much. Enjoy your day.
and then have a good morning. Central, Western, Western North. Central, Western, Western North. Or Central region, or Western region, or Western North. Ubetimi Africa wasem jumedi so number no 0551931931 054891. The numbers are also on the screens. Good morning. Good morning, Omanhene Yaw di Boakye. Eja hwan Me pacho, your friend me father me kase please to am that there to Western North. Ma mi ntewa no pay. Me pacho no pay me chia honorable Freddy incoming MPP. Very good Omanhene. Oh. Okay. Na Omanhene me spraw. Me say you dey am spray free that if jabo so e for that so kwan. Me say contact na was no Omanhene honya akakra man na say nso ya toto toto no amaka akwa ntimi fa kwa na so enkoda de so eta me shire region minister Western North region minister na dishi ye ni fire service station bia with that yes that is so district capital nti mense ja to market for me say enye mapu na ward that so kunuma anka gani na ide eshi ena agenda 111 na omuti ni so no let's share abaini so. Okay, can hello, good morning. Yes, sir. Why? A part of what I'm yet now about the playground and mountain. I'm minding. We are the same issue. There are part of yours to do all. What the started? A part of yours now healing you. But on any buy and see what of yours to be a banker. Banker, man, if I start to have closer, 200 million. I would call 2 plots to 200 million. I only have one plot to every and some of the family. I'm not doing what I want. You want to mob my near Did I say hello? Good morning. Good morning, Omanhene. Pacho Hanye. I'm a Pacho friend. Ima Mekasa Mankasu. I'm into Ima. Omanhene said your name and Pastor Ghana had here. I know them. They say Ghana Mebu, you near the Abra boy. Obvious. They say Mankasibuba Mankasim Krumha. Omanhene, Juma Kwani. In Binya Biaya. Central region. I almost say Northern region. I want to hear folk who better Mobua. Minimum of your years are respect. Central region. It's a book after 14 years. Would you know about Mate and a publish Yan and Luffin and Panaho, and I mean to make Kata. If I plan to make Kata. And Fancy Forsica for Omuneska. One could sit down with Tema and cry, Kumasi. A year about Kruman, or Quasiro Bifi, and in our war, Aquatina. Central region, mobile. Central region for mobile. Hello, good morning. Good morning. Pacho Hanye. Me Pacho, me the boss, me can free, Jokwa in the Central region. I'm in Teominia. Omanhene, they are not pay, the na person me can be na any say, final a free Cape Coast, and they coach you for price, so. Huh? Kakula National Park, walk with final. Bridge beer at that Bremai any in Infinity. Omanhene me hana me ka be bosu na ni. Bridge ne buana sa. Eni ade ba se o ya be sha. And so the ama contract be 4 months near. So we be eduma be 2 bags of cement. No mo
by 2 weeks, no matter 1 bag. I mean, no, because I am our hammer, all time I'm with the guana. Na Kakakum Park, so I dear, so send Comoyan in Tamo, send a nipa nam ho kobe. Omanhene, ask the temper. Sana tier, and a form part de pa. And a form penny for I did you make this show, Monsa ho. Maintenance culture, Neil. Hello, good morning. Hello, good morning, Omanhene. Yes, sir, why ye? Omanhene, Fleming upon Clement, Mukaseki, Masam Free West. Bonkasa. Yo, Omanhene, yet I was here now. Wasam Free, Makasa Free Disaster, Summer boy. Omanhene, Ghana, dear, Omo year free move. Yen kaho kra over here kwine pie and nam so Wasam Free ha. Ye offer constituency. MP no ntimi nkasa ma ye kra nti ama national cake no ye de enka ho Omanhene na de omo aye na won twa na ni mehwe Wasam Mfi kakra say mo MP ni NDC ni ye MP ni NDC ni ele ka fo o tare ana why ole on chat kabakra. Hello, good morning. Good morning. Pacho when ye Pacho na lechi ni ka se fi ejuma ko. Mi wa Pacho me pese mi bisa Ghana bai se. Ejuma ko yen ni siam. Enam se yen tu onye MPP ni yen ka da na kwana. Ye this ya development ye ni ha. 7 years ni yen development ye ha. Na say DC or MPP ni. For my yemen to apa we never see abasa. You would me for me kwantenu eko onye MPP ni. Pacho me say DC or so MPP ni. MC or MPP. And then na mo man nye putu mamo. Say na buy na wo so. The Pacho Lura, and no queer what he said. Yes, my yellow, and what he said. And I'm saying, an MP on your MPP, ultimate lobby man. Ah, okay. I'll tell you. Ultimate lobby man. It's in the trunk to the Tory Saka. Mate. Hello, good morning. Good morning, Omanhene. Pacho when ye? The Pacho is sending me to Jafre free. The Pacho is free Okrobite. Okrobite yan crying. I am crying. Yeah, come a trouble. Eja o de kasa. The Pacho, you hear what coming in and the customer and say. And here will be Frawa or Casse. Will be Frawa or Casse and Ukraine. Any Russia. Russia and Papa. But Ukraine and Russia for Pano Mukumina, gain there. And only got up to Manchester to see Burkina Faso and the festival. If you are planning for me, but me, I will be slow and let you go gain it, or yet gain the factory, or yet in case the factory near the actor. SME Senator, the Congo, Australia, as the possibility. I'm in Coleman and Malmo, authority, Narato, free education. No more family to see and no more family. So, if you was all pay of penny and the Organa Adea, one question before the set, about the home town. No more say you know on the bank and how, but they on the double Kia, among one rock. What master one? Yo, a jamate, I'm fancy her. Now I'm out for a man for a quabba. Over, I want to say, boss. Yanko Padaroma, Memoya from Rasso, you never Vema plus for to drink over. Egano at them. Boss, may I say, Mammy Fan check us here, Emma Sompa Radio, and it's 370 702 702 and a 0502 0502 10 43 Takrade Western Region and your Jumano ye tikas ye pa e free. Now, a Jama doctor aye say yare ana problema ene enyini ententem pa
a prostate related problem and a kidney related problem. Now, and he said, Diama kidney and prostate and Samono adoson pa enie. Debi ameka se enwene na yedie no. Spices no titru, chemicals no, poison no, and toxins no. Ano dan chan enhwema doctor aye ekire se enuro na ye nom no. Chemicals na ewom no. Esan se en support your system no. Na fe esono obianso and blood group entinom. Ene ama kidney problem doson na enyini ententem enso. Now, debia me tu mema no so afu say utikam okọ long distance ana oda najo na wotin kasa dwonso ediwa me pacho enya akwadro emfa dwonso no enhye ho enche so ta de dwonso ehye ho echa esan se dwonso ano hye ati se ensu ahuru entinum ye wo tissues bi ewo bladder dwonso twa na emu a sa dwonso no ehye ho echa etumi essay sa tissues no na afa ama dwonso twa no ayemre now sana obo prostate ne enso a ye wo tissues bi ewo mu a sa dwonso no ehye ho echa etumi essay sa tissues no na afa ama prostate no ayemre tide bia de ka nyina ene se uduru ba bia aduru a ese se wo hia no na wo ese aduru no so e support o system no anase en support o system no enu nti ye nuro no ye de bia for Center for Scientific and Plant Medicine ye de for Ghana Standard Board and ye de ko Food and Drugs Authority na anopai aduru me pese me di edikan esan se kidney no enso no eye part of sexual organ na enu sutimi eboa ma bema utimi perform no enu nti anopai me di adura your friend say prostavite capsules and HRC a your prostate a drop. Now the make say Bema any Bema nkwa and a prostate or bar any be and into your Bema Udana draw Ojunso and tente frequent rina Johnson etimi eba emprenum ekodu ansa ana Adea Akye Sabi Ojunso Johnson what is a donso Obatima chima Johnson entimi emma afebedu babinum Johnson a watchma entimi emmanum Dr. Becca tell say I just say yado echo hospital at the pipe catheter echo to obemem and sana Johnson etimi abam afebedu babinum Johnson and yadi pipe echo to my Johnson entimi emmanum ebedu babina for Johnson cry eba ema wonkaye wan hwe ya obedano sabi obasore na wa Johnson edi agum sanso ene ye wo empanifo bi horuma wo mo aduro mo empani emfie som a sabi odaji so bone pampers ansa ene watumi ada enitimi pacha ko ba bi eton bebidro bia okwa wo se ope prostavite capsules a supplements enenuro ahodo ene ye di aye yenuro vitamins and nutrients ahodo sa unim o blood group and as unim o blood group wutumi enum prostavite capsules nemom oya bema onum prostavite capsules na me pacha ayato X drive capsules eka essence prostavite no esa junsom yare eyi junsom how everyone minimize ojunso no regulate ojunso no na X drive capsules no so yi enam yare bia e de afiri honom na fe ama omemasam so atumi akonkan be ma wo honom ade bia me kase unyini no se nipadie no ba bia etumi anyinim nanso obi anyini pa sabi na ne be ma efon obi ebeduru babinum na ne brema ensansan bi abesisi anom otiti na ekọ wonom aduro na ekọ wonom 2-3 weeks na asan ababiemu me pacha wadori ensuom ne mofra brem ama odunso emoja ebi a onya nam yare bi ne mofra brem wamfa kwan poso antwiti naturally okeka no bi bono ma bim ana odi etwiti ye enti onyire ye no abenya nsunsuanso bone e wo ne mema semsom ono oba di mpam agra ebra o deliver ana o release yem na wote yaw pa e wo ne bemem wo yi ne bemem asabi se okwa Johnson nanso ayaw a onam entinum Johnson entimi emma e ho ne nso fita bi firi ne bemem eba na abetua ne bemem no ano ekwan obeda no pa be so na ne boxer shorts enso fita bi aba abegum di mpam agra Sisia na wajemu me pacho kope prostavite capsules and X drive capsules me say prostavite and X drive capsules oko baby oton baby do bia na so ye bema oto prostavite na hwese ubenya X drive capsules no ede aka me pacho enye instant and enye aphrodisia and yenum
empe rapid results sɛ me no mo ya me no oba ekwa kohyia na makwa kodi empem agro esiesie system no aye ni pedie no madwuma kakra na chemicals na akɔ ni pedie no toxins na akɔ ni pedie no spices na akɔ ni pedie no ayi sa efi ni nyina afiri mu afa aklini wakoma ho aklini blood no aklini veins no na aboa kidney ama kidney aya adwuma yie na asiesie prostate no na asiesie sexual organs no na watimi adimpam agro ayie edo no aye prostavite capsules and X drive capsules oko baby eton bibidom chemical seller herbal seller pharmacy say ebi eni ho no ma epacha na wa frɛ doctor 0244 370 702 0244 370 702 and 0502 1043 43 0502 1043 43. Now little capsules yenum kankan adronum halitosis bad breath and as a mouth odor adronum and a mede to so anopay de bia me kase udidi awia ensan say yentumi entreat yesen na yenya addicted to sabi yena yetwitwi yesi emprenu ansa ane yada entirum toothpaste yentumi ento enti atwi yesi ba akwa eno anom ba wadede awia wokoda no enuane ne bi kwahyehyɛ wosim anajo bacteria bitimi ba befifi wosim afra wosra no panom na agya pampan ewo wanum anas wonom alcoholic beverage bi now ade beche no pampan free wanum eba no enhyen kran ana wonom cigarette bi ade beche no pampan free wanum eba no enhyen kran after obi so horma emfa oni toothpaste ana toothbrush odi paste emfa wo say ne sin eye fita na ne sin eye fufuo ochia good morning morning de obi atimi ehunazo good no pampa na free no mu ba no enya good now oduru ba bi na opese woni ne yere ede emfia no konkon ede wo mo ani ewa awre ani mu a pampa na free oba na be mananum eba no entinum emfia no konkon no entimi enya djuma me pata obi oda otu nkromom aye amama flames eno no o kasa kakra bi na bibi abetoku ominim aye amama aye flames kope edra your friend say little capsules oko no say little capsules any ho jema force way the toothpaste way me pata obwa for doctor I was 0244 370 702 and a 0502 43 now dinner capsules a madronum baby a ton baby dobia oyo ba o se okwa ope dinner capsules ema muni atinka madro aye dinner capsules ebrani nti me de besi ha na ema na mupe dinner capsules no menstrual pains and menstrual related problems and ensebuo mu hawo nyina no adonum aye dinner capsules doctor number no 0244 370 702 and a 0502 1043 boss ebrani nti medatiefo ene ahwefo nyina ase. Thank you very much for Samre ye call Bono Ahafo Bono East. Yeah, call Bono Ahafo Bono East. Bono Ahafo Bono East. Hello, good morning. Yes, sir. I Patrick in you. I thank you. I thank you too. My dear, I don't pay. I just said, you more about a Jamaican day. Yeah, buy you home. I don't know this cabin, bro. Done it. I don't want to move Kumasio. I got my minister, Dr. Raji Mama to go. I want in the doctor. I was said to me, but I want to say. Say ya bibia boko the dog body at the bar I want any yame empire Emma Womo na Matia you have Frederick Quadun cancer or also Manson Quantano na mammy say what don't go wow Petra to tap up on chrono I'm a chiano na then my buying
na dawroma Kenya se no kwasemini you teach no a ewo mantemo no nyame adom watini agugu ni saa kama amaye pa ye bona baso na ye bona baso ni ye stress akan kwansini ba ko pe ni aduru hidiem nanka ekwan no wagu ni nyina awie na stress na dawroma ongu function ni monyam yewura yenia apia stadium betina so watini amfa kepese ba ko kura nguso wodi ameme blesu die on function ni monyam na apia stadium mu a wono ametampruse na no watintu hu nko foi na ba bi kakra kai wo mu ntimi ma ye hu adwuma ma ye anu ntino na stress e press se omoboa na bibia da bi Meda say hello good morning Omanhene Yaw adubo asia onyansa nti wo de chacha ene fro nya assalamu alaikum alaikum salam wandie Oluman Fosland yes yeah Oluman sunyai I want to say alhamdulillah na wo ya na ahotre akufo adone Dr. Baomia de awuramu amanda Omanhene nka bema enkane na Mahamati akonya so nka bema wo da wa umachia nanka obe so se bai na nado akufo do babedi omampanya mande bema wo da sori ahumachia na obema nado oba kwada unja wo chichira santala wo chichira santala wo kwa na santala bibia ni we kwenye na nado dan kwa akufo do mambo ejo Omanhene wo tsele atempo ejila na ze wo ntene nkano ya wo chire nyama koye o ma da daye o ma da kuma sayaze bibia Omanhene no Omanhene first of all da na untegwa ahuma si online na bema jina so na ku fodo ba di militi ahuma si online nka bema na jina so that am lajo okay yo didn't cram review me abadam for bra Dr. Amuzu bepeja bra Dr. Amuzu twen why what are you doing in your champion Dr. Amuzu the adro ka bepeja why hello good morning Pacho why nie yeah Omanhene good morning because me obuni is amante yeah ma binti ano pay Omanhene me Pacho enema ko yo Ghana amante oba amante barrier police station police ni o amante Omanhene ya friend JJ last week we say more update on TV so say ye chill bi a ye bill ye bill kura ye patreba ye nyiska Omanhene police we chiwa 1,000 Omanhene on fa hone also Omanhene fa Amantin police station Omanhene me pass on any friend say JJ to uko pe bail ama obi uni 1,000 a man onyi ni pa ne ma Omanhene me on fa hone case a odi aba ono yire what chane bo o chane bo any JJ wo bo si o Omanhene yeye le de wo me inspector na wo ha no akọ pension won na be case ka Omanhene opedi obedi akọ hey JJ Omanhene mo kena mo na ye on pa oni case Robin case ono yire na akọ ono ma me na akọ ono ye na akọ Omanhene o di 1,000 hey JJ show well this stands to be an allegation we cannot confirm or deny otherwise so be na account yentimi nyina so nkasa sanity hello good morning Yahweh hey when you this black man back in you black man yene bro for kasa wo de osim say okay yene bro afuni bro is for na kasa na wo de osim say na mi gutuo akwodi aba na me aba gim sika ana maduabia mo akota ba bi obi ma yire ne test ayo ma mi ntie we ma mi ntie o ma ko akonya ito na me ntia apadanya tania hu ne sa wuro ne telefone didi Alhaji Mahmud Baomia na me ntia ma edu awo forikrom ono su tie o pa na ofa ya me ti u beduru sunya pa na o se kronum emu ahuni die na wo da bia ka se pake pragia foi da bia mo amuto wo munyina o mai e so do na ya kwa bedu asante region ha pragia foi tim de mrache semse
ye brana wa ye ni so ye fa ye fitimu to tere o man no mo ba Ghana no yaw se ye ya ti ya hofo ni ya mo ya agire mu fo na ye fa du ko mo ye me ya tere o man no a se ti ya ko fa Yesu Kristo ko abi o man so a ye ya ti na mu fo e be so no because kroma obi hu ya nsuo mu na ya no atam hola o de akogu nsuo mu twem o to akwafia da no wa fa atore efia da ko gamudam memenda ya ko adi etia ji te tubai ka makraw me da say hello good morning. Good morning. Pacho when ye Pacho Alhaji Midindorf. You also didn't say Alhaji Midindorf. Omanhene, good morning. Morning Sam, I'm in Tiano pay. I'm Pacho, ya ni waka kasra ni say MPP for about to na obabe. Ni ti e bi MP. Nti say ye team ni ebo na wo ko share captain ni assistant captain say wo mo ho ehunti wo be yo na o ma bia mi ahwemo ye hwemo bia no abepre captain banda na assistant captain banda na wo ye wo nti sa mo mo no ko ya eye wo mo nyina ka ho ene ye nkota ni pofo from fa na medi mo ma ni ko ye se no kure esremfo no ye obedi NPP for ye di ekira ye di adani aso ye di edowia ye di akosinte ho aduane na aba no enwura no saba ani asako yi yaba. Okay. Samre yeko asante mantem. Kawasem, binu ni me parcha sem. Kawasem, binu ni me parcha sem. Kawasem, otemwafo mi Boakye. Kawasem, upasantra na sawem. Kawasem. Oh, Asante Regional also be fra 020551931931 0551931931 yewo Asante mantem. Binu ni me parcha sem. Kawasem, binu ni me parcha sem. Kawasem, otemwafo mi Boakye. Kawasem, upasantra na sawem. Kawasem. Good morning. Hello, good morning. Pacho, good morning. Oh, free hifa. Me Pacho, me fefi mi tia Asante le bono fientem. I'm in Tio Kasa. Yo, Omanhene, the me can say. Ye ko promise we no ye MPP for na yidim penifo na chi ye konkonsafo dodo Omanhene we hwe se de musi ye moduma na try and pese sa ampa journalist no ebi mo nyini ebi mo tesemo ye ne yidim penifo na chi no the fabricate stories dodo ene na ma ensem no we no obehu no obi akodo sa ordinafu na na ma opa bibia di me de mas this ready ne say Congress ya ye ko ise ya nhwe na ye ne edi ye penifo na chiri kasa ntwitwie ene kasa fi bitimi kasa ya te se candidate bi kra de won bo apanda eti se ye ne sade ya na te se ba bia e kono enka unu se ye ntimi mvu it has say some people behave more Catholic than the Pope. They behave more than the bereaved. Yes say control fi kanensano suma ne fatano se ye de be bono na enso abrapia ena ni ne ewuo obu on board the candidate bi echi aho kakra odi beto ne yemti odi ni tibesi form Asante Region yetiemo. Hello, good morning. Hello. Omanhene council when ye the friend at the park at the Pakasa. Omanhene Adaurma red munyan fala ko de man review piano extra Ghana na ye pamano pa lawyer John Dafu Tuani and to yabe Omanhene me bitu asemu na me asma me nda this special service abaye ya education kaka wo yan pa mi say first train obi anya bi wo ma to obi anya bia e ma su tie ko yi fine yo mo anya bi no so mere me ba cho eno edi nkomo ma ebansima akombe kire mu se omoto na se nipa 9 kra na omunya enum na 2nd September ombesa to ayi ba kwa ka ho party ni se nipa num eno omode ko why Achim. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba cho hwan ye? Free hein. Free person. Mami nti ano pa mi ni aba. Transform the
Pacho mento kasa ni ma phone volume no nko form kakra. Hello. Aha, what's the idea? Pacho clearance form, next is clearance form. Yeah, day. What's the next clearance form? Yeah, day. 300 Ghana. Hey. Adea kanini enyiska. Udi ku school eko sanya ni asaji uska. Udi komo general manager say on science so no aje ato wo sayira. Ti me pamocho nsan kata agefo no. Bo hwehwe mu ye ma ye pa ye sire mo chagfo no. General managers no mo jigu ho. O sayira. Yeah, nurse for na. Christian hospitals no. Okay. Na te child for no. Hey, clearance form no 3. General manager so say ayira. As also go to tia. Esi obi ebu o Ghana ho. Ghana. Unyo obi no de sino. The survivor of the fittest ni edrumu. Hello, good morning. Morning, oh yeah, why nie? Bonsa kasa. Amai e free ensuta. Aka wo de famo apia ku no e ku kwa amai. E kwa ni nye. E dedi obi ama oti so Christian e pese e kwa yan ko e kwa ndi e amai. Enya kura joma Mate. Mo kasa mpanifo team. Hello, good morning. Good morning. And you? Obaya kasa. Yeah, Obaya Akye Abia minto kasa ye. Hello. Aha, what's the deal na my wine? No record the ono watu mo pashi o. What may be o? One farm home cry. Oh. Ah, you and you no record the nsre obi fufuro no mebo amna. Ono onim so on mabio. Ono awonim. The executives in your crowd, and yes, also no more crowd dingomo. Odino Quapia. Never catch a Quapia, say, well, the charmer, Nibia, Uncle DMP, no more, Obetima Boawom. Oh, Reku. You any? Hello, good morning. Am I? 1 year. Adawoma. Your family Junior Baumia. Junior, Mammy Till. I'm talking the Shekronkran. But this is Kronkran on a Bolin. His Excellency, the Vice President of the Republic, Dr. Alhaji Mahmoud John Mahama, I said, the education major, and it's called Nesru Baumia, the delegate trust. Saturday, Umbino, Ama, Yenny and Show police stations, no. Yes, you know, about two partnering. Now I'm changing for the Kojon cancer. No, mine. The change now say, a bunch of different. Was say a chili for now, as far as you know. Yea, and a yako contafo. And oh my, will be betting me at the Ginaho up the seat, will be on way as someone touch. I said, the fear class and comment and the fear non pepper or winning that. And so, Becca said, Tiana, I said, that's on any of it. And the best say, I didn't know Quacotono, Omoquaco to make in Naya, Yakmo boom, I could share general erection, you know. What you say? And so good penal fees are good penal fees are. That's what we need. Assam Bain and Assam Bain or Becca. If I chose to free him for. If I chose Manson Quanta, Miss Sawa, catch a buying so on your man so 4 coin him out. Why? My medasi night. I was there for and that's so her bar clinic. Dr. Elder Ousu was sister when in a hour. Adokota fo catch say wani ni hu ade ye ya hwe hu say e test wani so wani no e wa kira na wani na e wisi bibia fa eniyade ho mesraw yesi glaucoma hwan angle glaucoma narrow glaucoma inside glaucoma outside bibia ye niyade de kan ho fo ani kira takrade port cortex archbishop porters or kwada so Kumasi Estate Park
Enkan Taboro Alaji Walako Junction. Ko na ko hu Dr. Eldo Wusu obeboa say or Sasha Adea who do nyina. The number is 0559 901234. 0559 901234 and a 0596 198884. 0596 198884. 21st clinic. Yay! Siatica. Utini din the dead as soon as you are. Bombarding for niche 21st clinic. Or Twasia Etchua. Trust Chua, but people 90. A wow, sorry, no pa. 192 to me 90. Wow, to me say muscle easiness in you. I am by way, tinting out 22. Hey, yeah, can't call 21st clinic. Now you're wow. You did lab or hold on, you know, scan services. You bet massage, you near machine treatment in modern technology near car any heba boom any day MI share 15 branches in Ghana and counting Ashan Overseas Junction Alpha Radio Kumasia Council Quarters Junction Obuasi Dome Market and kind Sunyan in Kranza Tachiman na Ofreye 0249311311 call center above FM number so 0249311311 0540311311. Naki Publications, one of the best school books publishers in the country. Yeah, the books are by Creative Arts for Basic 1 to 6, JHS 1 to 3. Yeah, the combined book for Creative Arts and Design for Basic 1 to 6 and JHS 1 to 3. Samsung Religious and Moral Education, books 1 to 6 and JHS 1 to 3. Achuma Boko and the war. Then so Asante Mantema Sweet Mama Bookshop, Ewokeo, Coco Bookshop, Denas Bookshop, Enkai Methodist Bookshop, Errand Bookshop, SIC Mall, Eben, Best Point Savings and Loans, Tamale Gloria Bookshop, and Alamashagu Bookshop, Freya 0244 892040, Upendoso Potua 0244 892040 and 020 5320 240 Naki Publication, the best I Care Herbal Clinic. I Asafie Ejusu Zongo Junction. Ejusu Zongo Junction. I Care Herbal. We are the bone masters. Juma free Joada Kopim Memnida. Anopa Nongoche Kopim Enumre no num. Shannon so a Joada Kopim Memnida. Okase Wa Tochima. Ukasa any more bu atwa fa ho ukotoje ya osisi eya wo kon unom penum ne wo joints no ehonhona ka ho set stroke na de to ho ona ho ha etititi etiade so kwetwa wa wonte ka ho fo ani che I Care Herbal Clinic ya wa doctor for ne nurse for a ekuro bi ato a atrawa cha enwo no ba ye be hye ama ye tu ekuro na se ye de paroni ba ma ba waist pain, joint pains, rheumatism. Yes, as a bro, one am near to 2 and you tea jauno, uhia paroni. No one ya hapati, and no a bois, Emma high blood pressure and ever form, moja dear frusani ye, or bao bumusa, woki coming in abe free ho, a few menses no emeya, uhia hapati, unuma one I was neno. Bombarding Freddy Mans, Danny Herbal, Colinac, Misty Herbal, Have May, any all pharmacy and chemical shops in Freya 0530 721 0530 721 and 0530 288 510. Abine exclusive boutique, the shop of the moment. Shop way Abine this Ejuma way for over 30 years. It's one atade friend quality. Suit papa obeshe for your wedding, for your engagement. Suit papa what do you call program be a dimu. Wow, you superstar, open quality shoe, open shoes, open shirts, open blazers, jeans jacket, open material trousers, chinos, any home near man yina. Fakodine Abine exclusive boutique. Santasi roundabout. Fidelity Bank, Santasi branch, no honey, a war, Yane Palace Modi, anymore. Fre 020 811 6654 020 811 6654. Kennedy Digital Satellite.
the TVs ahodoɔ na aba brands ni nyinaa wɔ hɔ 17 inches to 65 inches. Your tabletop fridges are 90 liters to 500. Chest freezers 100 to 900 liters. Air conditioners 1.5, 2.0, 2.5 horsepower. Home theaters ahodoɔ. Your fufu pounding machines or sewing machine industrial there home use there. Your popcorn machines are gas and electric. Sounds also and a laptop dual core. i3, i5, i7 air touch screen. So modern copy candidate asset lighter. Home appliance bia open. Microwave, oven, iron kettle, blenders, cookers. Ninyina bi ho. Kokrobite Jackson. Traffic lights nasipe. Wager Old Barrier. Ube huye. Kumasi Family Plaza. Dino first floor. Eben Boss FM. Patasin so Adam House. Eben Depot. Kennedy Jackson. 0244 385128 0244 385128. Afei maminka Dr. Mensa ho asem nkyerɛw. Doctor say diabetes say stroke, hepatitis B, oba bema wo ho ayeden. Obema no doctor krase ewu awie. Asthma ntehye wanom ehonam yade ahodo na agu a for ni kyerɛ Dr. Mensa ewo Kochi. Meka Kochi ana meka opposite Guinness Depot. Afei odofo anom sama wa atro wano no munubone ama chese wadwene kra ya sei ye de aduro kana no ano no wonum bio ye laboratory ahodo scan ye physiotherapy ne ho kro ne banyinara ukopiem ewo Kotua ye head office no be hu ye enkran ye wo man FM building in Madina Zongo Junction kaswa ye ne nsane SHD hwanimu Kofodia Old Slaughterhouse Sakrade Secondary College ye ne Old Municipal Hospital was Sunyane. Sanso na sefigina se market ni mu wa ye ben Adom Coast Store. Dunkwa ono fe Solar FFD hwanimu Goso ni lorry station. Ejwada kopim fiada. Ye juma 7 to 5 p.m. And I remember that to Kwasiada no so 7 a.m. to 3 p.m. Shannon so 0271 173 0271 173 and 0245 958 76. Ya Bolivia Enterprise. Ya the Future Life Adriane Naba. Future Life Zero, Future Life O's Protein, Smart Fiber, Mortabella, Udibia, ADD no na saya yade so. Unya Life Tonic ni green tea na. Emma infections na airqua. Not just a what to edi. Ya Bolivia Enterprise, ya wo. So for line alignment, any multi-host division anymore. 0246 010150. 0246 010150. 0242 878 Abe Heba. Sickle cell fie. Ukwa ubeja ohona abano ho atono. Sanso na bema oba etre da obaso na wa umu yebe ye free ho enkoi na abehye wase ede ada ne tro yebe ye free ho o menstrual cycle no enkoye mami abe sebra wakoti gono wanya syphilis prostate cancer ene ho ne ma nyina low sperm count yade bia free tisi kopem na ase ka ho eko mami abe wota no so apatrapa new junction ho new site apatrapa junction in chen ho no ma se no so Tano so apatrapa new site. Ben apatrapa junction. Your number is 0506 460208. 0506 460208. And here to train combine. Leicester Gala Limited. Yaz washing powder ba. Unya be a senior ma wabedia dance here. Yeah, the toothpaste I whitening hair bar. A boy a sen ho bine. Samson a toothbrushes a hodo ewo jasu Duke Duchess, Princess and Monarch. Yeah, the sanitary pads a man on a man in a issue. Your panty liners a hodro, baby diapers a bar. I will be a to be man a bar and a baby wives or so. Every palm of running home. Edum or 2 Foster to Ninchabo. We are number 0501 390 337 0501 390 337. Dimpa Natural Health. Also, fee. And last stop no okohonoma ye de fidie sisi so ye de machines no fa so wi a na ya sanso so ahwe omoja mu ne ade nyina na ka kire so da bi wo de na eyewei local and foreign natural herbal products and ye de be kawo. Is it peptic gastric duodenal gerd acid reflux and H pylori and e hawo umbo eje ochewo wani su brew wo da wo na wo sorry out him say niam bi nkoye ka ho fo ani kire dimpa e wo second floor Wallace Towers the chem so mensia kwan so 0245
118434 0245 118434 and 0246 744 744 na bibia koso kama edi amount Dr. Amuzu the herbal gynecologist we a bema now CPC ta Dr. Amuzu so no here wo pedi no niema to ya master no ache Dr. Amuzu the herbal gynecologist. You have weak erection, early ejaculation, low sperm counter, or prostate disorders, no afe wanya stroke, wanya diabetes. Ya dear biara nembom a bad bema ya hu sese no oba ya hu sese won paso ne ade a odimu akotene pa ube hu ya Waterfall Club 600 Moro Market in Chahodoma Achimota Christian Village yeni Pima filling station ni hwanimu ena Sunyani area 3 0247 776743 0247 776743 3A Herbal Center yedi Coco Edronaba 3 co capsules obia nunum bia di adanse wote wo ye dem akoko di unya untimi nkwa adwuma and now down na wo kam no afi to hewiem ka ho ko the koji ebi okolina dani heba mr heba adro ni say 3A co capsules 3A co capsules 3A co capsules a US space a sick coconut na ma constipation so to bet me anya free bowels na bibia call 0546 107 107 afa manager Daniel say brabeto mizo and I say 5G ewo ehwa overseas so na be kind supermarket say wa abawa post office or see mizo any 5G a do or ma open do so put up ba kukra benya bi mama Esther or Outcome Royal Ventures or the mizo ni mixer will be a to ewo Baptist University wotra PNC Ventures anomanyi taxi station yani charity hospital di hwanimu pe also na Nasachi ubenya bi asafo abinchi opposite VIP car park kwaku ochiri company owo Koforidia Sansuna KF Kinju Enterprise Nom Hotel Swami Heya bomodin to anamone kwaje de na bibia nkoso kama emfa maw anopay yemfa awoda no entwa to na yempeja yemu nipa nim bi di o ma awoda no pay na no na Tony Sack aso yasene na no Tony Sack ebie the showroom ewo edum ehefa enewo so kai pick and pay dan no a dan na free pick and pay na wo koso no enye sanso so a the new Melcom eni di hwani mu pe onya dru honomo na se ofro first floor na akosha ehona abohu chest freezers FO property ye wo neon so ho ye wo Nasco so ho property dear products ye wo ne washing machine ye wo ne blenders iron microwave oven ene nhye ni nyina bi na okwa ubo so wato ade pasunyan for property electronics ewo hemfa na me kamfo amawa property electronics ewo cocoa board runabout honomo ye ni oe terminal di nhwanimu edum sanso na abehu yen ye branch back so Wesley Matadi so sania any triangle no di nhwanimu pe a face sphincter so obehu yen ho 050 0309 0500309309 and a special birthday to Derek Opoku Ajimai of Birmingham BK UK. Oh Daryl, nice one. Ekwe Ajima opambo se ye kantrel se ene ya wode o ma otrim kwa Birmingham UK. Afei amabo ahima oye adepamni stress wa aguna Eric Sapon wa aguna de aba. Blessed birthday to Nana Makunedu Yadom. Nana Mensa Abrampa. Who can you know husband to be Oba Ohine Apenten Jr. almost omodo. Sansona Honorable Ademaku Kisi for Anyaso Tium Akosia Sumo Japan sense wide Dr. Ademaku Kisi MP for Anyaso Tium Afei Rosemond Yeboa Sister Abna CEO of Sompa Gobe. Hey. From your daughter do fear and catch say obi one am the beba. Oh so back of a mammy in your home. Okay. Afei another special birthday. Last one. Mami Eboa so and happy birthday to you, Mami Eboa. Samre be the Jumedian Esiha. A good year a comfona aye crado. Omo de Jumedian eba. Ye dine tie womo
Luther King. Yeah, the man is in town. Oh, then now we're breaking it down, we're checking it down, we're breaking it up. 5G.